Otavalo informa. Mapa yakukunata, shinallata, tamia yakukunatapas tandachingapa, municipio Otavalo ukumanda ñami llankashpa kallarigripan. Kay hatun llankarikunaka hatun yaku tejar nishka shinallata machangara yakukunapasmi pakta kagri. Yalishka wata chungachusco diciembre killapimi municipio Otavalo ukumanda ñami kay rimaykunamanda kilkashkakunata kushpakarka. Chay kilkashkakunamandami rimarinajurka. El municipio de Otavalo viene implementando, va a construir el proyecto de alcantarillado mixto, colectores marginales, protección de laderas y tratamiento de las aguas residuales. Para ello hemos presentado ante el Ministerio del Ambiente los términos de referencia para su aprobación. Chaykilkashkakunaka alimin nishpa shukpankakunata kurka, chaykunaka licencia ambiental nishkakunami karka. Kay hatun ruraykunataka Ministerio ukumanda rikushpa shamushka, chaymandami ari nishkakan. Kayhipaka Ministerio del Ambiente ukumanda shuk llankan mashikunatami kachamunga, ruraykunata imashina kankunata tukuylla Otavalo kitipi kawsakunaman villachichu. Otavalo, Alcaldía ukumanda ruraykunata paktachinchi.